Hello, good evening. Welcome to Northeast Dialogue. Northeast Window Sandok Sariba, Northeast Dialogue 𝗡𝗢𝗥𝗧 𝗓𝗏 Octory. Ngasi ekoi Northeast Dialogue khana na ba thamzariba topic chidi Manipur crisis MAHEIROISINGGI KHONJANG habani. Haukiba chai 2023 gi May 3rd tagi ngasi fawda solution purakpa ngamdana leptana chatharakliba Manipur gi crisis asida ekoi gi thengkang kayarakta MAHEIROISINGna KHONJANG kayabaram jangsan kre mamang thakta soi ekoi gi MAHEIROI ani thiwa khangdana ngasi fawba masagi asiba haksang sikre haba bawa main man tadana masagi asiba haksang fawba thiwa khangdana leriba singi matang da soi ekoi MAHEIROISINGna KHONJANG jangsan kiba sulaire du ngasi mag thokliba crisis asida solution puraknaba amadi Manipur gi leriba unified command se ekoi Chief Minister Sinagada bani habit tongan ba Davi Singh Tauraduna Manipur da leriba tongan ba school college singi MAHEIROISINGna KHONJANG sangchinduna ngarang dagi ngasi fawba leptana jangsilakli masida MAHEIROISING humfugi mathakta asokapan nangduna ngasi makso ekoi gi yamna aruba film da soktuna sulaide adubu haujuk Pawagi oina fangba paw sing da ekoi MAHEIROISING leitabagi pawdi hosipaba official oina thokpadi leitri aduna miyamna chamamnariba singsu chamamnadana basu ekoi Northeast Window gi makidigi su taramna haijaba phongdokchari aduga ngasigi khana neina basida saruk yabina ba lengsin biriba gas panelist sing miyamda saktak chuge aharba dei kai khumnaba uchari Leishangthem Lamyanba former student activist Lamyanba Northeast Window gi makidigi taramna uchari mathangda ikai khumnaba uchari Geetchandra Khongbantabam Hauzik MUSU Vice President Oibiriba Geetchandra Busu Taram Nokchari. I ahan basidi Geetchandra the Wayne Lakchage Kugi, Mamang the Suekugi, Numini Humnigi, Mamang the Haitara Kugi, Musugi, Site Kugi, press release for Topa Lake Ravani Kugi, MAHEIROISINGna KHONJANG Jangsilakpa Yare Haina, Haikibasu Lake Redubu, Ngasing Asimoksu, Narang the Horaga, Adu Manipur University, wedding a sea Zewina, Nuntel Wida, Irang Horapan Haitarequa, Ada Taliba Kugi, Musugi Site Kugi, Taliba demanding. Kari no habado aduga chathariba khogi rally aduga irang sigi matang da esa musugi side gi kitang thambi ngasi poda jangselakpa ihau ja tare ngasi khoi musugi de musu le padagi ngasi poda lebaki uba thodang kya meru yaudena tharum kya yaudena lakli adubu lakli ba mayam sing ngasi poda khoi numit marini mamang da khoi press release thokpa laikre maramdi hujiki leiba tarmo se sum hengalakpa tare leiba Kanglup adigi irang sinatar tasengna MAHEIROISING da hen sokjalakpa tar tasengna khoi ningtamna laitam phangtaba amadi khoi leiba socio political map effect lakpa tar khoi satra MAHEIROI khunai da tar si layo saitheng ase khoi leiba khoi Manipur si apunba apex body oiba Manipur MUSU haibina khoi resolution thoki maramdi sisina khoi satra sing da tar akaiba lakpadagi khoina songumba tangdule ta dabse khoi losanbiro maramdi leibasina hena akhoi leiba khoi khunai sigi yumbiu tungi yumbiu darba MAHEIROI khunai sida hatar akaiba hena pirakpadagi hatar masigi poche khoina hena khoi sokchalakpa tarde khoi generation ma tar tung taw generation mango ya bi translate hatar songumba singche hena ubadagi hatar khoina khoi ba press release thokra matuna khoina thagi maramdi khoi hiram khoding mata khoina lebaki oba irang lakpa matamda amadi press release mayamda khoina khoi government da tar khoina haigi maramdi khoi ngasigi khoi thoi basina madum tabda sa tar kai tabi da batari khoi khongjang lakani han adugi ngasi aham boina khoi changchen jabani khoina taliba dabi sing da tar leiba khoi kanglup ki furup ani kang political oba tasal loina la khoi phium da la ya tasing masi yam ya janing dem di penja di maramdi leiba lengak sin tabi bam changa tar leiba India government am di Manipur government na leiba furup ani gi hujiki khana chen leiba sida tar losanbi ma changi maram di natragodi masi tung koina chatharab da tar tung economy dam di akhoi gi khunai da chau chai theng ma pi na thajai tar sigi poche akhoi taseina munna yengmam changi amadi akhoi gi solution ap tar yamna athuba da tar purna ba tar India lenga na ngasi phoda sanari ba akhoi gi Manipur da akhoi bu tongai tokhai na tabe mong da tar akhoi gi divide rule policy sana duna ngasi phoda changselakli maram di masi ngasi thoi ba irang ase akhoi gi ba atopa India gi state am thom ma tar di ngasi asukun sana chatharo haida sahi helaklab irang ase ngasi phoda lo sambidana political ba sanara ga tar akhoi bu mi khoi gi MAHEIROI kya amadi khoi leiba khunai si ga tar naha kya bu khoi thawai ro pon tha pi khra mayam si bo tar leba ki dam tang ngak to na makhoi taseng na mo gi ba thodang nai tar khoi leba ki citizen ma ngak pa so du
ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯛꯊꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯧꯁꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯤꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯦꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯏ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯥꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ at the same time ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯥꯞꯇꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯍꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯞꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯂꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦ NRC ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯦ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯂꯨꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ 1949ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯤꯄꯥꯂꯨꯡꯗ ꯇꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯇꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯍꯧ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯆꯪꯁꯜꯂꯦ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯆꯪꯁꯟꯈꯤꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯩꯇꯨꯞ ꯋꯥꯇꯨꯞ ꯄꯥꯏꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ AK-47 ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯅꯥꯏꯄꯔ ꯀꯣ LMGꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯛꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯦꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯄꯤꯅꯔꯛꯄ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯪꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯗꯃꯦꯗꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯦ ꯁꯥꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯊꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯒꯤꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅꯁꯨ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯪꯗꯍꯜꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯥꯈꯩ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 5ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯔꯛꯑꯕ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯄ ꯂꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 90ꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ 30ꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯗꯥꯡꯃꯟꯒ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯏꯅꯀꯤ ꯆꯠꯊꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏ external नत्रगा internal disturbance से मसी security से यूनियन न पाइबे याय हाइरे अदो state की नसाई के माई government से लेने दुम पाइबे याय से दुम याव तब तब नसाई 356 ता emergency सोंग लेरे अदो अखोई गिसु state अमा गी नखोई न थागत सब मिहुत अमा खक्ति लेरी ना दुम हाइबा नखोई न थागत सब honorable chief minister बिरेन लुचिंग बलेंगा अमा दुम लेरी ना हाइबा अदो हाइरि बलेंगा सिना नसाई की state अमा ओइबगी नसाई की constitution न पीरिबा state list adagi union list adai concurrent list ta piriba state list ta piriba law and order se masi state na pai hai taraga su madu amu state na amu power exercise to ba ya handaba ado itardi aikhoi gi miyam khadana natana aikhoi gi chief minister aikhoi gi miyam na khanba mihut sing da phawba india lengang na usit thawai da ba kaishulai tana khanba gi thongam khon se sathay sathar aisi masi me gi tang ahum dagi satharak pa datte मसी लिसांग सिना 1949 दा मणिपुर से इंडिया ना नमलो लोसन बिरा कांदा अखोइदे येंग इबा मियेंग यूनियन पार्ट से स्टेट ओइना थमकपा अदगी दे मुसोम ना कन 19 अफपा मु थमजलकपा अदे ह्यूमन राइट मैम बालो तौरकपा येलो मीगी
लेगदब फंगबम थोकपा हकसिंग यलोमी ओइबा मियाम अमत फंगबा ngamaktaba मालेम की ओइना अमुत फाव चददबा अखोइगी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वांगदने मणिपुर दा माइन से नबयादे मालेम की मफम खतर लांदा ड्रोन बम से नबया पोंते मिसाइल से नबया पोंते स्कूल कॉलेज ता कप्सन बया पोंते इंटरनेशनल की ओइना लेरिबा ह्यूमैनिटेरियन लॉ मयाम सिंग मणिपुर दा पूरा सबनासने अदो इतारदी मसी कईगी दमकता इंडिया गवर्नमेंट फोलिनो सिने अदो इतारदी मतंग साइज दा मखोइगी अरोन बा लालोंग अमखक सानरा कांदा मणिपुर की मियाम से अखोइ बंजी की अखोइगी हमेंग हाइतारेने मसी बली की हमेंग अमा ओहेलकननबा सुम होनरिबा थोंग से मसे अखोइ यानिंग दे हाइबदि ngasai mahiroi singna hoje hawraiba मखोइगी अदुदना ngasai gi अखोइ से इंडिया की सिटीजन ला नत्रगा नाखै सेंना अखोइ थादोक पिरो काइनागा मखोइगी फोट लाउराइबा अदगी इंडिया ना proxy land तौबसी लेपु काइना हाइराइबा अदगी जियोपॉलिटिकल ड्रामा अमसु दुम अखोइ मसी सानेने सुदुम लवे सोम लाकंदा म्यांमार की इरांग सैदा सिगी म्यांमार की इरांग सिगी मथक्ता अमु अखोइदा ड्रग की ओइबा फैक्टर से मसी अचौबा अमु ओइदोइनेबा अदो अखोइसु याम nga'e कमाइना तौरकांदा मणिपुर गवर्नमेंट ना सु वार ऑन ड्रग काइना लाउथोकांदा याम कन्नबुदि अखोइ होने मणिपुर गवर्नमेंट ना 2017 दगी वार ऑन ड्रग लाउथोरपा मतमदा मणिपुर दगी फाब पोपी से एकर लिसिंग तरा तरेत का लिसिंग तरा का निपान हाइतारे मांगहलेना पार से 2022 फाउदा एकर लिसिंग ट्राइन पान से मांगहलेना पारे अदो अखोइदा अमु 2023 से क्राइसिस सिगी मनुंग स्टेदा अखोइना येंगबा याबसे सोसामपुर दा एकर लिसिंग तरा का हुमदो ये मथक्ता पोपी पाम बिथाया अदै चांदेल दा एकर लिसिंग त्रामाथोइ थाय अदै कांगपोपी दा एकर लिसिंग त्रामाथोइ ये मथक्ता थाय अदै तमेंगलोंग अदै स्माइना चिंगी मफमसिंग मपुंग ओइना अखोइगी कुकी सिंगना ताब खुन सिंग स्टेदा पोपी पामी पाक्सना थालकपा अदो सिंग सिंग सिदेदा पोपी पामी पाक्सना थालकपा हाइबेसी ngasagi sing se mapung oina अखोइगी स्टेट की कइन ngasagi security से योबंगम दे हाइ तारको सो साम राइफल मोइ ले लिना अदो तादि मखोइगी नेक्सास अमा लेरे हाइबसे दुम अता फोंगना उल्ला हाइबना मदु तौगनो हाइबना अदुम ngasi yelhomi ओइदिबा मणिपुर की मिया मपुंग ओइना मैतै सिंगना हौरिसे मसि मैतै कन्से हाइबा नते मखा तारकपदा इंडिया की नहा कया मनु मखा मयाई का बसिंजाक सिगी सिदगी इंडिया से ड्रग प्रोड्यूसर स्टेट अमा ओइबदगी अखोइ कलौसी इंडिया की हौरकलिबा नहा मयाम सिंगसे कन्से हाइबना अदु मसिगी दमक्तनेबा हुजि अखोइ खुद थोकनादना खोनादना तौरैसे अदु मतांग साइसदा अमु मसिगी तौरिङै सदक सेदा अमु मणिपुर की अखोइ ईतना ngaga lakhi bai khoigi lamkhai se da mu singnarapana adu singnaraiba mi singdo madwaida manipur gi state government na adu india government na kari gi damakta makhoi singse yoga thamlibano haibasina hauzik phawbada makhoi su gi ground rule ma thugai re haire me gi tang ahum da su gi akhoi gi kno ki upf ki makha da leiba adagi kno gi makha da leiba phongna pisreli na haibadu ak47 je pairaga pisreli chala bani audrai da phaw india government na ngasai 2005 tagi hoi su se tawre 2008 tamu formalize tawre hado huzik asam sangna akhoi su tawra aba sibhawbada mapung oina sugi kedar se lising ani gi mathak tane laise hado haidiba kedar sing se ngasai gi makhoi gi oidiba designated kem da lei habu su haide leite habu su haide kadai da thamino so haide adugi su matakta sugi kedar sing sigi makhoi gi thabak thoram sing yengsanaba lagi namakta leidiba अखोई स्पेशल मॉनिटरिंग ग्रुप हाइदना लेदीसे मसिगी ओबे रिपोर्ट्स अम तो फोंग देव हाई रगा अदो तारदी गवर्नमेंट से पूरा फेल ओइ हाबना हौजे हौजे स्पेशल अखोई मॉनिटरिंग ग्रुप हाइदना सुगी एक्टिविटीज सिंग से यंगसनबगी दमकता लेदीबसे मसि लेरिरा लेट्रिरा हाबसे इंडिया गवर्नमेंट ना मयक सेंगना सु थमदे अदो सुगी पोतो थमद्रबनिना ngasai makhoi di khulai se akhoi gi central government ka akhoi khut thanabase yanadabani adu itardi makhoi ne yo thamabani na moi di khulai je phongna paiba yarabani na adu matungda amu housing se amu manipur gi chief minister state da command pp de highway post amu thamai ne adu itardi nakhai ama sengwa haibane adu itardi akhoi se khong khut loi punsalaga sum ngalaga drone thadaraga hatke amai toroga tawge hai targa de adu de kanam thani yaro oidana aduna mahiroi singna masi akhoi mapung oina akhoi gi union government ki representative oidiba nasai gi governor si gi mamang saida yamna khanba akhoi pressure pi bane na lawai adu musuna su nasai gi governor tamna lakpo oram gani ne lawai adu governor tamna la kan ta tawriba posi masi mayek singna khangu haiba posi haiba male adu mastai da government na sum lai thorak patara ga de khoi su aroiba wakhaina bagi matang da adai du daida dur dai da manipur gi miyam gi tunglam set ki damakta yamna amukta phawba india government asa sungdam thamoidaba
पोट अमखक्से अदुम उरकनेबा अदो इंडिया गवर्नमेंट ना यामना लाइना अखोइगे अतै अतै मखोइगे जम्मू एंड कश्मीर दा अतै अतै मखोइगे आंध्र प्रदेश दा मचे मचे थुगाइरा कांदा पीआर खरा चलाइरगा हेक्ता नमथरगा तुमिन लेजगिनी खनबदो अदमाइना मणिपुर की मियाम दा मपुंगोइना मसागे डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल हिस्ट्री लेजबा सही लिसिंग कया मनिंग तमना लेजरकपा मणिपुर गुंबा मियोइदा येलोमीदा अदुमाइना इंडिया ने याम लाइन खलम तारगदी इंडिया की ओइना क्वाइदगी लाइबक थीबम खंगने अदुना मालेमगी लेपाक्सिंग ममांगदा इंडिया सु सोपकने अदुगा मसिग ओइबा चौबा वार्निंग अमखक मणिपुर की माहिरोइसिंगना आई ngasi ngarang se da ai piba horakpane na ai gi meeting da mai lai okay am nungai se okay idea lairiba khogi crisis se kuira abani na khogi achouba khogi ward of mahiroi sing city peaceful oina moi mai tam ngan gadabani haba phawba lairibani adubu ngasi gi manipur da thoiba crisis asidadi mahiroi sing se tangdu laitana mai tamba fangdrabani lairiba situation asina khogi mahiroi sing su tangdu laitana mai tamba fangdra haba wafam duni mathang da ai Geetchandra lakchage khogi thamkriba khogi mahiroi sing na talibe demand sing da khogi security advisor amadi mathau phasana tawdaba security advisor amadi DCP se moral ground the fund thado happy yauri aduga mamang da khogi Assam Rifles sing sigi attitude hai tare akoina so mamang da so thengkang kyarak ta khongjang sing da akoina uba so fangkrabani thakragi mamang da so akoina AR sing na akoigi satra sing da chara maruna kapa khobba direct kana to akoina dum mahiro sing da di adugumba thodok sing akoina thengna khrabani hai tare adubu ngasi fawbda chathari ba akoigi crisis is the mahiroi sing sa thengnari ba awaba sing sidi mahiroi ba oina dum thengna birang khangwirang ani hai tare kamai yengbi tasing yengjama tam ngasi thoi irang ase ngasi chahi amani je sagap irang ata ta tasing habada kuina india gi lalongam da tar chatharakpa geopolitical bagi ngasi reflect tor pata ha tar ngasi akhoida ngasi thengnabani adubu tungnasu thengnar pa yari ata ngasi gi issue je khoi ngasi na lehogoda puwari da ta lehogoda amani matung tabda sa ta india lenga na khoi manipur da sanarakpa thengkhang kya da ta sanar khe mamang lak ta sa ta ngasi india gi phiba nung tilubo tam de ta akhoi ngasi phoda achau chau ba ihau man thengna awaba man thengna adugi manung da ngasi ju amana ta ngasi chathari ba ihau sa akhoi tungdasu lakpa ai ngasi na kuki ge thongna bine du tungda tare atopa furu matraga na tongamba body ma tar adugo thengnar pa ha da songomba isu nam de yengmam changi maramdi akhoi gi papange lakliba paramilitary ha tare tasengna moina impose tori bela paramilitary mam je kada da lege amadi kada da thongge ju yengmam changi ta ngasi phoda lepa letana changi me 3d ki matung da ngasi phoda changi paramilitary mam je kada da thamge tasengna akhoi gi oi functioning ha tare taseng khulnga iba mam je dagi kayoboi khulnga tun akhoi parja dagi khoi sen puthotana amadi pangai puthotana nga iba tasengna moi changi iba mam je na ngasi phoda akhoi yengsan biba tar dagi akhoi ngaphon thok thode akhoi thawai kya thagre amadi tungda su tharakini mokhoina tasengna khanbi boy tar di ngasi paliba lenga amdi central government ha tar tasengna nungsiba ta manipur metai amdi manipur parja punu siba tar ba ta ngasi issue mam je ta loisan bibam changi aduga laiba khoigi paramilitary force mam je fajan imposter ga tare khoigi losing loya da laiba khoigi tinga lona da laiba khun mam je da khoina fajan nga khat mam changi na ta bida thammaga da chum charaga khoigi sen tinga ta adu leiraga sum moida kemta kana da yopata ta sum leiba ta aduna maduna chakkiba pesa mam duna economy da aduma asobam lai maduna aduma poche yengsemam changi ngasi leiba lenga sin mokhoigi oiba akhoi ki amadi maitai gi class da ta aduga laklab da ta hujiki issue da ta taseng mahiro gi thodang je chaung lai mamang thak ta so ta lebak si gi kan ba da thodang achouba thodang mahiro gi chawa thodang lauki mamang thak ta leiba issue lebak si gi issue mam da adu thawai pon tha pi khaba mam da ta ngasi bo da khoina ikai khum no pham thoi maramdi ngasi pari lengak sin tarak tab de getar akoina mukoi haizarum tam tarak tab de mahir sing je tasengna horok pra na ta akoi tasengna akoi la mahiroi mo na ta akoi taseng I hei tamaga inji jana akoi ge tungge lebak ta lebak se sakhona ba akoi phibam phidam ma ta akoi phangna ba khona jai adubu leiba ma tarik tabi ta ta tasengna pelok tab le ta satra ma akoi horok pani aduna leiba akoi no question ta wa kai gino mogi kuki gi ma ta di mogi mar ta satran I ho ji kai do no mogi lengak ta mogi DC da na traga na moi authority da ka do no akoi moina I ho ri ja ta di moi masai furu ki interest tabu to
ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯨꯟ ꯈꯪꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ यूनिफाइड कमांड है तसेंगना अहमददी पीना लेरंबदे अदुबु मयेक सेंगले ngasi हातारे सुम मयेक सेंगलपना अखोगी इकन अखोगी लेरिबा ngaiba मैमजे ngasi फौदा DGPM दी अखोगी यूनिफाइड कमांड हातारे पाइबा अखोगी मोइना थबक तौरतबे हातारे ngasi फौदा अखोगी इम्पोज तौबा इम्पोज तौरकांदा मॉनिटर तौद्रमिना तसेंगना हाबतंदा पैरामिलिटरी फोर्स ले अदुबु मीडियम सिबदि लेप्ता हातारे मसी अखोइना येंगबम चंगी मरमदी अखोई लेबाक सी हातारे मतिक चाबा मी अम दातारे सिनारकांदा अखोई लेंगाक सी हातारे लेइबो एक्सपर्ट ओसनु लेइबो पैरामिलिटरी फोर्स मैम दो फजन मॉनिटर तौरगा अखोई लेबाक सी खुंजिबु ngakhанबदा हातारे चावबा थौ मी पुंसी कनबदु हातारे मरु ओरिबदे तसेंग अमोसनु हातारे अदुना ये तो ओदर लेइबा नतब अदु एज अ जनरल ओइना हातारे तसेंग अखोई कापु मतमदसु मोइना हनबीबम चंगी मरमदी प्रोटेक्शन पीबम चंग हातारे तसेंग प्रजा म्यांगी मोइ nga uron lakpan hatare adu tawdabida hatare moina special silent spectator oina leibje tasengna si penjade okay haidi masa masa gi leriba duty do fazana dutiful oina tawtara gadi prajamyam na supen gani aduna tabida spectator oina leitara gadi prajamyam na supelo hebo ofon ne dalamyan bita lakche gi usa samra first ki matang supan kre ngasi ma akoi gi police department ki maike digi akoi gi press conference amada akoi gi asam first ki pc nar na akoi gi कोगी सिंगना ड्रोन सीजन अदुना मिसा सीजन अरे बसे मिसा सीजन किफा लैति हाइना फोंदो किबो वाफम गी रेस्पॉन्स होइना कोई पुलिस डिपार्टमेंट की मागे देगी पुलिस डिपार्टमेंट ना हाइ तारे कोगी ड्रोन सीजन नै मिसा सीजन नै हाइजे मा द सो हाइ गिबा लैख्रे दुबु मांगना सीजन न दे हाइना फोंदो रै बसे यामना लाइबक थिबनी का हाइदि पुलिस डिपार्टमेंट की मागे देगी रेस्पॉन्स पिरक किबा कोइ हाउजु हुजु मक लैजारे कमाइंग बिनिस सामने फल अदु हुजिकि नुपादुसु का रिटायर असम राइफल की ऑफिसर दो मदुसु ड्रग कई का तौमिनबदा दुम चेनाब मीनेबा अदु माना हाइबा वासे मागी फेवर द तौब मतमदा मंगोन क्या कन कोई कसु कन कम पिनियाय लेते अदु असम राइफल की एटीट्यूड से अखोई की या मेक सेना खंगाबने मखोई से मणिपुर की बॉर्डर नाकप की दायित्व से मोइद सांगसिना सिना लाइना मोइना नाकप बॉर्डर सिदनेबा मणिपुर दा इलीगल इमिग्रेंट मयाम संगई से मोइना नाकप सिंग सिदन की सिंगमाई सिंग सिदनेबा पोपी पामी पाक्सना थागलक्तना मणिपुर दा वार ऑन ड्रग लाउथरक्तना पोपी मणिपुर गवर्नमेंट की ऑफिशियल ओइना एकर लिसिंग तराग निपान चंगा यांथलेना हाइरिसे मोइ की ममांग दा थाबा पोतना अदो मसे 2023 दा रिपोर्ट तौ मतमदा मणिपुर दा एकर लिसिंग यांखै की मथक दा पोपी से थाय अदो एकर लिसिंग यांखै मथक दा पोपी था मतमदा एकर अमदा लुपा लाख 3.3 सेंदुम फंगिना पोपी से अदो एकर लिसिंग यांखै ना करोड़ लिसिंग अहुम की मथक तने अदुता करोड़ लिसिंग अहुम की मथक की ओइबा मसिगी पैसा सिबु चलाइना बखना प मतमदा करोड़ लिसिंग अहुम रोम की इन्वेस्टमेंट मथौ ताय मदुगी इन्वेस्ट से तौबा ngamna मणिपुर मी लेरबला लेते अदु इतादि साइज द कनानोम थुलेबा इन्वेस्ट तौरी से कनानो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट जु यावरम हाइनिया लेत्रे मतलब से असो सिंडिकेट ग्रुप लुपा करोड़ लिसिंग अहुम मरी थातर कांदा मणिपुर दगी पोपी से थाला कान सेदा मदुगी पैसा येनरगा सयन गायनरगा मोइ नुगाइनी न खनबा स्मासिगी मरक सेदा अदुगुम्बा ngasai ke daita yaw da bangai moi gumba mayam su yaw moi jai ngai leite auna masi aikoi manipur miyam na aikoi khanga bana ifong phong na khanga wafam ne ba adu tardi masi khange ha ba se aikoi lawgam thokpa lawre adu action lawga da moi no si ba lawdre na asam rifle si home minister ke makha leine mo khoi se paramilitary force ni paramilitary force ha ba si defense ki thabak ta su yaw ba yai adu state ki home ki makha da thabak yaw ba yai adu ga iran gi oina di home minister makha leine adu home minister oi ba aikoi gi aikoi honorable home minister Amit Shah se manipur dan jin lamam ne adu kari no mana seida hoji phawbada lan se mana loisandriba adu etardi somna kanda manipur chief minister da haira kimzu lei haina sing sin aina tauge tamsen nang na tau haidana amuk tawrak pai wawri am lei kari no noina sanare drama se noi pesa yena na bo hona bada adagi sayan nya na bo taw no hona bad matam da iran sum escalate tawra kana sum sangda halaga manipur se ngasai Kashmir da thoklang na khaidok pa yadaba maina ku hella kanda manipur se aikoi mase thokna thuai ra kanda manipur ki idea manipur se mase ta halla kanda manipur se khungun muthak laga aikoi one India du oira ka dhuira sina ado ta da khoinu je haidoi se amatu oiba India haibase amatu oiba India haibase ngasai gi aikoi apik pa fruit mayam sing sina
punsalakanda ohelakpa ma toibe India dura natraga apik yelhomi mayam se muthalakanda ohelakpa ma toibe India dura ba adubu ngasagi tawraiba India government gi thongsina utpadi apik pa maitai gumba yelhom masing yamjada ba furup ai khoise masi muthalakanda ohelakpa ma toibe India na madudi ai khoina yaroi madudi ai khoina su uiye ona muthat pasuna khoina ngamoy ba adu itargadi adu itargadi madugi oiba sabsaba ai khoi response tum torkane ba people of Manipur na adum response torkane ba aduna hausi phawbase maitai na tholiba crisis daida haitare apunba yelhomi gi ko thengnari ba tungi damakta thengnari ba lanse hausi ai khoi mang tharaga dam chali adu lanse kaidongai loigadoi no haibise ai khoina yengbam sangi adu ai khoina just pisla ai khoina pambise impose pisla haibisu masu ai khoi mathau tai adu hujikta khulaina kaina tawraga ai khoida impose pisli le hengi bayai masi government of India ki mathau ne ba hadi impose pisli moi thamba yai just pis laktra phawbada hadi situation dana matung laktana just pis haibisi dialogue talk pa yai na tra kanom da yak pa just pis ti kona lak pa yai tabu just pis lakpado yadra phawbada impose pisli moi tok ba yai khulai kappa yaroi khut thaba yaroi nomai kapna ba yaroi sidai da misam hat pa yaroi drone da attack toba yaroi misal kapsan ba yaroi haibisi ni makoina toba yai ba adugi impose pis tugi tobagi authority se masi Union of India ne ba haidi article 355 na re lower kanda oijagana state ki ne ba aduni da adugi poto daita di makhoi da leyaba aduna adu maina mafam marang khangdana dum thame haibu sibudi ai khoi dum mayek sena khangai adu se mathak ta huje Geetchandra naga haibi do ai khoi government se khara mating leiba amakhak mathau ta akoina sahi tarai khuntak pa matam da su thokri se saurajit ka marjit ka se sahi manga ning thawoina se nai nai na yamungi buwa nang ning thawoi le ai amu oi ka ning thawoi ning mana khoro khotpa almai to da ai khoi gi lenga khuju se pale lenga sing sing marak ta su chief minister oi ning ba masen gi khoro khotna be gi landa bisam miyam sing je se awa pham na ta na hai ngai leite almai to da na saurajit ka marjit ka lan sona matam da ai khoi gi saurajit ning thawoi matam da margin amu awala sa la haijar re samai to da ai khoi gi su delhi da chat na ma ama haijar re ba sumu sit loi ba aduna awala bak na Manipur su usitta da na sai tret nai khai ban mai to da na ai khoi gi su ai khoi gi laingak pa sing sina pham da mikana da na delhi da chatla ga wasat wanom ba se hauja thengkang kaya la chatla lam na center na delhi na ada union government na moam lo bi de usu sit pi de adugi mami ngak ta ne hojik tari se adu masi tawranu haibane hogi bana hogre adu masi gi oiba mating ama ai khoi thoga ai khoi na ai khoi gi angang oi ngai matam da gi honorable chief minister su adai khuding mak hai tare ne ai khoi ting chaw ro ipa masum taro haidana haiba nausom isai sa kan ai khoi chawra khiba khunai ne adoi tar di mating phudo haibane ba adoi tar akhoi khudima ki mating phudo haibadugi madugi akan ma kholaw ne mairoi sing la rai se adu masi gi oiba wahan thok se Manipur gi lengang na phajana khangbam changi adu natabi dai khoi gi ngasai gi Manipur police ki sil naw sing gi mai kai de gi su irang hore haidana ai khoi mukna ba lomda yekna ba dongna lorak patar ka di madu ai khoi khwai digi hena laibak thiba ma khaksu oigani ne loi masi manam di masi gi irang se hau da ba matam da ngasi gi mairoi humpu hena ai khoi soini ado khoi gi na su student activist oi pa matam da aso ba ma'am nang dana kaisum sang da ma'am lei dana toram ado masi je pa hau da ba matam da ko mairoi sing da su ngasai gi aki ba di leiram gani ba aki ba se kai na matam da khoi mayam gi mama mapa sing da su police na phagani ai kai de phubi gani adai jela lei ni adai gi tiar gas na pani si ba chang ba yai hai ba se masi aki ba se khoi lei tab ne na te adumu masi gi irang ja ho da matam da hayeng gi khoi gi horak ka dori ba yellow fruit sing mapung na mai tai miyam sing Manipur gi miyam sing da lakadaba na khogadaba aki ba di se sang olaga yang pa matam da ai se police na phagani phugani hatkani tupkani tiar gas pani hai ba aki ba se tungoi na ma kan da street tholai na tungoi na kan da ne ba kai thela lek lai se masi khoi khangbam changya masi gi nungda cheliba artha nungda pakhung chaliba Manipur gi mairoi sing na Manipur gi laingak amani central government da pakhung chali se masi khoi khangbam changya manu na tabida nga ki oina khoi gi khoisaw na bagi ihau horok pane admaina oina khalak tar ka ni madu ai gi mideng da ko maju Manipur government amadi central government ki wakal mapung pha da ba thawong oini na sum lawe adagi de amu hojik se hoi men mer gi crisis sam lai re ado India na su Manipur da hausa thengkang kaya da ngasai jo hai gi do divisive policy me amadum sana lak to ne phurup kanglup nai ba thabak thorom me am khak sana lai ne ado Manipur gi long live Manipur law se akhoi ne polak padagi hoji phaw se long live Manipur law lai ne haidi akhoi se secure oi de ba akhoi gi territorial integrity se akhoi secure oi de ba
मनमदी कईगिनो हाब मतमदा मागी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नंबर 3 दा अखोगी एनी लेबा अमगी टेरिटोरी से मसी हयेंग हेक्ता काइबे याय हाइदना कॉन्स्टिट्यूशन ना पावर पिथोएबा अदो कॉन्स्टिट्यूशन ना पीरिबा पावर सिना मरम ओइरा कांदा सही लिसिंग कया अखोई इपाई पुना थमम बाई अखोगी लमखै से मसले सु नुमित चुप अखोई द थ्रेट लेयो अदो इतारदि अखोई लेताना महि तमा फंगद्रा अखोई लेताना नुंगाइबा पुंसी मने लम खक्ता अखोई हिंगम ngамगद्रा ngамदेबा अदो इतारदि अखोइना हाइगदुइसे इंडिया की लो फनाम लेयरगसु कॉन्स्टिट्यूशन ना मयाम पी तारगसु अखोई फुरित की मतुंगिना अखोई की हक्सांग से अखोई कथकदौ नते मणिपुर की मियामना नोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यका यंगा कांदा अखोई की लम से कथकदौ नते अखोई की साफनबगी दमक्ता आई फुरित आई हक्सांग सिगी दमक्ता आई के सानब फुरित तुगदौ नेब आई फुरित मसादुगी दमक्ता आई हक्सांग से कथकदौ नते अदुना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यका यंगा कांदा मणिपुर मियामना लेगदब नते मणिपुर मियाम याय फनबगी दमक्ता नंगी कॉन्स्टिट्यूशन ओइगा नंगी लो ओइगा सेमगदौ ने हाइबसे मसी मणिपुर मियामना यामना फोंगना लावबा ngam चंगे मदु ngамद्रगना अखोई चपसा मुंगना तारे मजैदा मखोइना ngame अखोई मुलेंग अखोई ngамद्रे अखोई हिंगे सिगी थाक्तने मुसि लेरकदोइसे अदुना मसी याम सीरियस ओइबा अमा खकने मसैदा अखोई तराई न सुम लेबा तारगदी मसी हेना फिल्म सोलकनी अदगिदी 1891 की ब्रिटिश मणिपुर लौसनबदसु अखोई निंगथौ मसी मनाव सिंगी मरक्ता यामना मुक्नबा नुंगाइनगिदबा लेबदो अदमाइन तौदना अखोई लेरिबा कैबिनेट मिनिस्टर सिंगी मरक्तसु अदुगा सरकार पाइमिनरिबा पार्टी सिंगी मरक्तसु अदुगी मतम होजिक नत्ते हाइबसिने नखोइगी अदुगुम्बा थौवंग थौदादुना मिसम मियाम सिंगी मतिंग दो अखोई मांगहल्ले अदुगा होजिक मतिंग मांगिबा मतमदा अखोई मणिपुर लेते हाबने अखोई येलोमी मियाम लेते हाबने और मसी अखोई खंगबा म चंगे अदुगा अखोई सी येंगोन मनुंगदा लेबा येन की टाइपता को हिंगइसे मसी यामे अदो हुजिकसु दुम अखोई सी येंगोन मनुंगदा दुम लेबा येननी कॉमन ऑपरेशन तौनिंग मतमदा तौनी खुलाई लौखतनिंग मतमदा लौखतनी केस पांसनिंग मतमदा पांसनी सीबीआई दम सिननी एनआईए दम सिननी थ्रेट तौनी अमु फानी दिल्ली दम पुनी अदुगा खुलाई पाहलकपै मरमदुदि मोय नौनैनदब नन खुलाई पाइबगी दमक्ता नना लो से लेबा अदो खुलाई दु पाहलकनबगी दमक्ता तौरिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थौंगदुना तासनदन लेबा मसिदि केमता नते सप्रेस तौगे हाबने अखोइसे मोयगी बुत मनुंगदा बुत की मखादा दुम थम्मगा नखोइ लयु नखोइ अमता nga kanu हाबने मदुगी थाक्तुना दिदि हुजे अखोइ 21st century सिदै दरे मदु अखोइ तौबम थोक्त्रे मरम अदुना सि मखाताना अखोइ हेना संसनबा खोंजंग सिंग कंसनबा खोंजंग सिंग अदुम संसलकनी सुदम खले मणिपुर के माहिरोइ सिंग अदु मणिपुर के नहा सिंग अदु मणिपुर के मिपुम खुदिमंग न सुदम संसलकपम निना खले अदुगा सिगे मायोल अमा खक्ति अखोइ पुनमकना अखोइ लेमिना मथौ ता अदुगा मणिपुर पुलिस की मतांग से अखोइ नसु हाइजनिंग बसे को कई एज फॉर्मर स्टूडेंट एक्टिविस्ट अमा ओइना अखोइ इहो मयाम यावरे अदो ngasi फावबदा इसलि नाउ नि हाइबसे अखोइ दुम खल्ली अदैगी अखोइगी लमदम सिगी निंग तंबसे ngaknabo hotnarpa matamda सैत्रे खुंदाकप मतम सैदा याम नुक्सी वारी अमतंग पंजाहोगे सैत्रे खुंदाकपगी मतम सैदा मणिपुर लेबी न कसार से कोई सेमे कसार सिदगी मणिपुर की लेबी से तौर सगोल तोंग लामी म्याम का खपुम सिंह से लालगा अवा तेंगोल तखाइबे से खपुम सिंह लालगा खलैने अदुगी अवा तेंगोल न तोंगखिबा सगोल से मसी सिंह से मसीगी सगोल सिना लोकता इयाई से उबा मतमदा अदुकी मति हरावना खेरगा चोंगेबा हाइदि सगोलदुना फावबा अखोइगी इराइपाक से नुसीबा मसक खंगेबा सगोलदुना फावबा अखोइ लेबाक से मसक खंगेबा अदुगुबा सगोलदुगी मनमदा हापगा पुरखिबा मणिपुर लेबीदो मदुदगी हौरखरिनेबा अखोइ मणिपुर पुलिस से अदुना इराइपाक कन्ननबगी दमक्ता लाखरिनेबा अदुना हौजिकसु अखोइ येलो फुरुप ओइरिबा सिंगी मरक्ता अखोइ अमना अमा अंडरस्टैंड तौमिनबा अमा चंगेबा अमना अमागी अवाबा खंगमिनबा अमा चंगेबा माहिरोइ सिंगनसु मणिपुर पुलिस सिंगी इचलिनाव सिंगी अवाबा खंगबम चंगे मणिपुर पुलिस नसु इचा इनावने हाइबगे मिनिंगदा मदुगी अमना अमगी अवाबा अमख खंगमिनबा अमख चंगेबा मनु नतबा तारगदी येलहोमी मुटपा मतमदा मणिपुर पुलिस दे लेहौनी अदु मणिपुर पुलिस ओइहौगदब सिंगदि मिटोपना गाक्ता पुलिस ओइहौनेबा अदुना मदु अखोइ खंगमिनबा अमा चंगेबा अदुना लाकदौरिबा सिंगनबा हाइबसे मसे अखोइ माहिरोइ खक्तदा लाकबा सिंगनबा नते मसे खुदिंगमक्ता लाकबा सिंगनबने हाइबसे मसे अखोइ खंगकांदा येलहोमी मुटपा मतमदा मणिपुर चीफ मिनिस्टर मणिपुर चीफ मिनिस्टर लेहौगदौ नते से खंगबम चंगे मणिपुर पुलिस की सिनाव लेहौगदौ नते हाबसे खंगबम चंगे मणिपुर की माहिरोइ सिंग लेहौगदौ नते हाबसे खंगबम चंगे अखोइ पुंगत पुनमिना दोइनेबा अदुना मसिगी ओइबा वाखलोन सिना हाना मांग थमकांदा अखोइगी तबुम थोपा अखोइगी मांग तारगा लेरिबा थबक थोरम सिंगसे अंडरस्टैंड तौमिनारगा अखोइ पुनः होना होबा नत्रगदि होजिक लास्ट बस ने सी हेड मिस तौगी मतमदा मणिपुर फिल्म अदुकी मतिक लुने
लेरिबा सिचुएशन चामना क्रिटिकल ओइबा सिचुएशन इना करिगुम्बा अखोगी खोंगथांग अमा लोकट पमतन सामना मुन्ना तुंगमंग यागा लोकट तंगाई फदबसु लैयनी आई गिचंद्र दा मुलाक जगे अखोगी माहिरोइसिना तालबा एज अ डिमांड सिंग दे अखोगी मणिपुर गी लेरिबा एमएलए यांखैना मखोगी मखोगी ओइबा फिरेप सिंग कनो लाउथोकपा नत्रगदी मोरल ग्राउंड रिजाइन तो बाहाबा डिमांड सु यावरी ममांग थक्तगी सो अखोगी लेरिबा मणिपुर गी प्रजा मियाम ना अखोगी मणिपुर दा लेरिबा सीएसओ दी एमएलए मिनिस्टर सिंग पुला पुनसन बिरो दुगा लेरिबा अखोगी इरांग सिगी अमतंग आरबा सोल्यूशन से पुरकना बखोना बिरो प्रजा मियाम सिंग वारे हाइना ममांग थेंखांग केराक दा सु लाव बसो कोइना दम थेंगना बिख्रे दुगा हौजे हुजिक लेरिबा सिचुएशन से यामने क्रिटिकल ओइराबा फावदा पुला पुंदगी मतंग से हुजि पावदा हाइदी पुल्ले अखोई मांग थाना जंक्शन ना बखोना रे हाबिगी पोट से हुजि पावदी थोलक्तबा लेरि अदबु अरोइबा राउंड योइना अखोगी जंक्शन लेबा सात्र सिंगे खोंजंग सिदा अखोगी मणिपुर लेंगाक सिना ताबी द बगी मओंग ओइतारदी मखा ताबा करी करी खोंजंग जंक्शन गे हाबिगी प्लान लेबि कितंग थंबिरम तसेंग येंगदा ता मणिपुर की अखोगी लेरिबा एमएलए यांखै जा ता तसेंगना पुन पुनसलगा थबक तोमिनम चंगी मरमदी अखोगी मपी मपान हाता रिप्रेजेंटेटिव ओइदना अखोगी अधिकार दो सिनाख्रम हाता अदुगुम सिनाख्रब अधिकार दो मथौ पांथोन चंगी मरमदी मखोइना पीरिबा मोय चाही मंगागी दायता हाता अखोबु ngapi senbino piriba ja तसेंग मोय इमुंग चाखनबा अमदि मागी लनथुम लेपनबा नता हाता तसेंगना अखोगी प्रजाना सुक अन वार मतमसिदा मोयगी अखोई मोय फमदानबा हिदानबा अदुगुंबगी कल्चर दाता आई निंथौ हौदो यादे आई मिनिस्टर हौदो यादे एमएलए हौदो यादे हाबिगी चटनबी दाता चटपा तारदे अखोई लेबाक चिगे तारे अखोई तुंगलम चता ता अखोई आसारे तारे ता तसेंगना याम पेंजदा तसेंगना अखोई असुम चटपा मतम दा ngasi asuk am luro tampham sida bawda moina mating laina moi lebak si mata अखोई थोबा ngam da taragadi matung taba अखोई लेबाक सी थौदांग कई लौर कदा हाबदा अखोई क्वेश्चन तौम चंगा ता तसेंग अखोई मिपाई जाय ता तसेंग लेबाक सी ओबा अखोई मणिपुर की ओबा आशा हाय ता तुंगी ओबा आशा दो लेरोइद्रा मिपाई बदु लई तसेंग लेइबा लेजिस्लेटर यांखै मक जा ता पुन पुनसिलगा बीजेपी एबा कांग्रेस एबा एमपीपी एबा पार्टी दोल अम थिनादा बिदा ता अखोई ओबा डिसीजन मेकिंग अम ता अखोई लो इनम चंगी तसेंग आई लेइबा आई पार्टी आई पॉलिटिकल पार्टी नत्रगन आई अखोई एजेंडा थबक तौना लेबाक इंटरेस्ट तारे मसी मांग थारग पुन चंगसन मरमदी अखोई खुलजे ngacha लेरे लेबाक ngacha लेते प्रजा ngacha लेरे तसेंग अखोई जे तसेंग दि मोय अधिकार पीग्रने अदु मोय तौरतब मतुंगिना मोयगी ओबा थौदांग अखोइना लव लेरे तारे मसी तसेंग याम पेंजदे अमदि लेइबा अखोई हुजिक लेइबा लेंगाक्सिना सो तारे मखोइगी मरता ता चुंगसिनरगा याम कंस्ट्रक्टिव ओबा अमदि लेबाक मियामगे दम तुंगी ओबा फिरे लौबीरगा तारे तसेंग चंगहन निंगी अखोइना येंगम चंगेबा इंडियाना अखोइदा सानरिबा जे तसेंग अखोई पोचदा तारे अखोइना चंगसिलगाना अखोइ मोयदा थम्मम चंगेबा अखोइना ओइना मोयदा निजर लेरेबा मसी पोचे तोहनिंगदे मरमदि अखोई हिस्ट्री हातारे अखोई लिसिंग अनि की हाता हिस्ट्री तोंगाना लेजे हातारे अखोई लेइबा मणिपुर फुरुप सिगे हातारे पुल सिमा सिमाम जे अखोइ मोयना योंथौबा चमा हातारे मदु इकाय खुमनो मोयना योंथौबा चमाने अदुना तसेंगना पेंजदे अदुना मखोई लोबी हातारे चटलगा लेरे हातारे मोय पॉलिटिकल गेन खरगदम फम खरगदम अदुना तसेंगना मोय पुलप मानरगा अखोई फम थादोकसरगे अखोई लेबाक सिगे हातारे अखोई नोइन इंटरेस्ट तौतमिना अखोई नोइ तरप पोतो येंगगे हाय मतम मखोई निकने हातारे अदुगुम पोतो मसी बादा लुचिंग अमदिगी मचिन थोकना हातारे हायबो उदे हातारे मसी बादा तुमिना साइलेंट स्पेक्टेटर ओइना हातारे तसेंगना इरांग थोकाना ngahang चलुबा नत्रगना रिएक्ट तौरुबा अदुदि तसेंगना हराव कुमै लोगन अबे थोमुगुमने तसेंग हागन अदुना तहनि जनिंदे अदुना लेइबा लेंगाक्ति लेइबा मपि मपाने लेइबा म्याजना ता यामना कंस्ट्रक्टिव ओइबा थबक तहनिंगी तसेंग प्रजा म्याम जे याम वारे मखा ता जवा तारे वान बिरगनु अदुना अखोई ममांग सिगिबा म्याम दो अखोई थवाय पोन थाकि म्याम दो अखोई मखा ताबे ता लेइबा खुनाइ सिगे ता नहा म्याम जदि अदुइ अवाबा अमदि इमाइ बिन म्याम दा अवाबा पिबिरनु हाबदो सियार Mimpa singsina aikoigi leiribas solution purakna bokhona biduna prezamia wariba singse amutangdi haidi santi hanjalakna bokhona bada thodang lobi habaduni eda lamyan badalak chege roi round se aikoigi ngasi ma aikoigi khun ngaktuna khoi ireibak se kaiba yade hadina ngaiba singse mahairoi sing youth sing ayamana yaribani youth singse youth are the pillar of nation hainari bane dubu ngasi gi youth sing sigi magi lambi sidi kadom dona haba matamda khun ngaga makuta khulai paituna aikoigi ireibak se kandaba yade habigi wakhalon da thoglai bani masida atop kanam ta changdabida aikoigi ireibak sine hena maru oi habigi
ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯩꯕꯅꯤ ngasi ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ माने अदुगी हौजिकी जनको इहौ मयाम अमखक अखोय ममांग दा हौग्रे ममांग सहीगी अक्टोबर था अदगी सेप्टेम्बर था दा हौ मतम दा ngसाइगी रिफ्लेक्शन फोर्स ना ngसाइगी माइ पैलेट गन से सोइनाबि आइ फिल्म ले मसी केमत नते इंडिया लेंगांग ना मणिपुर गी माहिरोइसिंग की हन बने याम थिन थिन फुदना अदे मयुम चंग चिंगथोक्तना हॉस्पिटल एम्बुलेंस ता हापब गाड़ी सिंग चिंगथोक्तना नेतना तौदना यामना यंगहैदबा मयाम का उग्रबने अदो इंडिया लेंगांगनासु मणिपुर मयाम दे पराम तमगने मपुंगैना मणिपुर गी माहिरोइसिंगदगे मखोइना फनामना हात तारगसु फनाम फु तारगसु नोंगै फनाम काप तारगसु माहिरोइसिंगी इहौ अमदि मणिपुर मयाम गी मरम चाबि इहौसे सक्तियमतना नमथब ngमोय मपुंगैना मणिपुर गी मयाम गी इहौसे मसि सक्तियमतना नमथब ngमोय हाबसे मणिपुर गी मणिपुरदा लालिबा अदुगुंबा सेंट्रल फोर्सेस सिंग अबदि लालिबा इंडिया गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव सिंगना मसे अखोय पारा तंबम चंगे मदुना ततारगदि अहोयना दम हेलकेदने अदुना मदुगी रेस्पोंसिबिलिटी से मसी पालिबा लेंगाक्सिना दम पुबम थोय अदुगिदि अदु पुबु तारगसु मदुगी रेस्पोंसिबिलिटी से मणिपुर लेंगाक्ना पुनिना हायरा कांदा हाइबा इहौ खोंजंग सिंजे अखोय संगसलकपा नते अखोय तो हुजिक याम क्वा ngसाइना हाइजगिबदो तुंगदा मणिपुरना काइगा कांदा हेउगदबा मणिपुर गी अकीबदुगा अदो अखोयदो हुजे फागनी पुनगनी टियर गैस कापकनी नोंमैना कापकनी हाबिगे अकीबसिगा अकीबनी से चांगवलगा यंगपा मतमदा अखोयगी खोयी नाफुम फुमखिबा पोलकपा मतमदा ई खोयी नाफुम फुमखिबा इदै पाक्सिन हेना लुई हाबिसिगी अकीबसिना मांग थाराकाना मदुदैदा थोलाइने मसदैदा अखोयदा कैसु मसिगे दायित्व से गवर्नमेंट लौबियु खोपियु काहना हाबिगे अखोयदा कैसुम लैते अखोय सबसान थेंगनारखिनेबा मनि माहिरोइसिंग सबसान थोलखिनेबा मणिपुर मियाम सबसान थोलखिनेबा अदुना हौजिकसे थोलिबा इरांसिसु कई मतांगनो अदगिदि करीदगी कमाइन ओहलइनो काइना हाइबसे मपुंगैना मणिपुर गी सेक्रेटरी एडवाइजर ने लैरिबा मोइसिना क्यासु खंगमदौ मानदे बजन याम सेंगना हारगदि अदो मणिपुर से यामना कॉम्प्लेक्सिटी से याम लैबा येलो फ्रूट मयाम लैरिबा से आइमोल अनाल चिरु चोथे गांगते मार इनपुई कोम खोयें खरम लमकांग लियांगमै माव मरा मरिंग माते मिजो मोनसंग लैदना मयाम लैबा सि मरक्सिदा अमु नगागी ग्रुप ता चिंगे हाइबा अमु कुकी गी ग्रुप ता अमु चिंगे हाइबा अमु कुकी गी से अमु यानादना सेदा कुकी गी थादौ कुकी हाइबा अमा थादौ कुकी जो हाइबा अमा अदगी थादौ जो हाइबा अमा अमु लैबा सिदैदा अमु पाइटी से कुकी नते अमु हाइनाबा पाइटी अमु जोमी नि हाइबा अदगी दि मार अमु अदगी दि अमु कोम ने चिरु ने कोइदेंग न पुल्ला अमु कोमरेम अमु लैरिबा अदगी जेंगमैने लियांगमैने रोंगमैने लेरका जलियारोंग अमु लैरिबा सिगी कॉम्प्लेक्सिटी सिगी मयाम सिंगसे मसा खंगदना मणिपुर सोल्यूशन प्रोपोकस यारो मसिगी रियलिटी से मसा खंगबम चंगे अदुना मणिपुर के सेक्रेटरी एडवाइजर काजे कजु खंगम दो मानदे सिगम बै मयाम गासे अदो तारगदि सि मयाम सिंगसे अखोय डाइजेस्ट तौर पम चंगिएबा अदु खंगा कांदा अखोयदा खुद थाहनदबगी जस्ट अखोयगी इम्पोज पीस रे अखोय लेहनबा याबा अदुगा ngसाइगी मखोयनागा तालिबा अखोयगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अदगी मणिपुरदगी तोंगाना तारगा तोंगान लैबा का हाइबदुदि मैतैना लैरि कैदि मदुदि ओइबा यारोइदमना फना यामना मखोयना इम्पोज पीस तौ तारगासु अदुगी मुकनाबदुदि कैसु लोसनबदि यारोय मदुदा अखोयना या कैनो तौरकांदा नाकल अनि से मुकना रोइसि पीसफुल ओइनबैना मंगता सि तौगे हाम मदुदुने हेना मैजाव थोकनेबा अदुबु मी सिहनदबिदा अदुगा मखोयना मु परामसु अखोयना तंबीबा मथौ ताय कैनोगी मखोयना गवर्नमेंट डिमांड तौबजे कजु काइदे मखोयना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइगेरा अदगी यूनियन टेरिटोरी हाइगेरा अदगी एसटी हाइगेरा मखोयना गवर्नमेंट डिमांड तौबजे कसुम काइदे अदुबु गवर्नमेंट डिमांड तौबै दमक्ता मिसम हालागा गवर्नमेंट डिमांड तौनी हाइ तारगदि मखोयजो ngसाइगी मदु तौरिबा कांगुजो मरुफ अखोय फुक्तपम चंगेबा हाइदि गवर्नमेंट तबम थोको डिमांड दम तौ कसु काइदे मैतै हालकान मखोयना डिमांड तौनी हाइबा अदुगी खलिबा वखलदो मदु फुक्तलम द तारगदि अखोयने ngसाइगी लाउगदरिबा तुगी बिरोलगी मराइबसु तंबंगमदे मसि फुक्पसिने मपुंग ओइना अखोयना जस्ट पीस लाकदोइसिदे मदुगी दमक्ता सो अखो होनापम चंगे मसैदा गवर्नमेंट सु खरो होनो हाइबने अखोयना हाइसे इम्पोज पीस तौबा मियोबेगी पुंसी कन्नबगी रूल ऑफ लॉ लै हाइबदुना अखोय उल्लु हाइबने अदु ओइ हाइदना हेक्ता अखोयगी मणिपुर की इंटीग्रिटी दा अदुगा हुजिगी मखोयगी थौंग सिंग दुदैदा अखोयना ngसाइगी तुमिना अखोय साइलेंट स्पेक्टेटर ओइरगा दुम लेंगा लैरि हाइदना लैथोकदबा फुरुक्तुसु मैथैदि नतेबा अन मसी या मयक्सेना खंगबम चंगेबा अन सेंटरनसु खंगबम चंगे अदुगा स्टेटनसु खंगबम चंगेबा अदु मखोयगिदि याम लुबा
political design am khak ne MUSU tawre se 1988 ta keno da Mizoram gi bena pa hol da aikhoi gi zolian se semni na warep tare ni ada 1991 da mu masi India manung da sema khatana tana masi Bangladesh men me yar kan da zogi lian se sema jalengam se semgani haine jalengam haide maning tamba leiba haine ado maning tamba la si sema kani haine madu tawak na bo na bada area domination tawrai ni area domination tawba ya na mo na bada illegal immigrant me am pusalai ni khun pangtok tholai ni ado huju se Manipur da khun tholai se masi 951 ko khun anoba khun thoeba 951 khun thopa se masi atai phuruk kem tana te masi kuki phuruk mak tane 951 khun masi kem tana te makhoi ga sai gi jalengam sem bagi adugumba area domination gi lalong na madugi paisa je pai da bo hona ra matam da popi pa mi thaga laini na adu popi pa mi de gi thaga lago paisa do mu keno tong maduna mu political power pai na mo hona raine housing asa hai ba hujik ti MLA yankhai hai ni manatra adu hujik delimitation 2026 tong do re adu matung da mu naga gi sit phana mang ni maitai gi sit phana mang ni ba adu matung da illegal immigrant kangbu sing da sogot pa kangbu mayam dum dana tarok ta ga de aduti adu matam du da miyam gi khulaw su law bang moy adu na nga sai na haije gi ba masi ekoi last bus ni haije kwai lu ba yam critical oi ba phibam ne ba maitai gi adu masi ekoi haina sing da ekoi yeng bam changi ekoi khong thang bam changi aduna sai gi pebet na hodong lamboi be gi da sum leiramaga solingai da ekoi hodong lamboi ba thagala leiramaga ko aroi ba mikupta ekoi songthor pam changi na amai tona ekoi miyam da su khallaga leiri ba loi san ba wakal se masi aroi madu songthorak pagi hai tare hodong lamboi be gi khubak ta gi pebet masana songthoga kanjagi ba mai tawdana ekoi gi wakal da su sigi loi san ba wakal kukhal ama khalli ba haibadi ekoi amana ama khunari ba ekoi gi isa gi aseng ma sa khanjatri ba ekoi political gi ekoi gi lomdalon satnari ba sidagi ekoi songthorak pam change ba madu gi right time do hujik ne haibena ado madu de songthok da tar ga di ngasai gi moi gi political design gi makha da moi ga ibada moirang si kanu ne haini kanu ne moi gi ne haini kanu ko kuki gi ari ba kanu ne moirang phause tawni aduna si loksan ga dawne na hailai ne adu gi magdu gi epicenter si Sampur no oini haine ba Mizoram yaw ka doini adagi somna kanda Bangladesh ki ko Lusai Hills ke yaw ka doini adagi Myanmar gi Sagang division se siplap yaw ka na moi gi lam ama sema kani haibigi political design ba adu gi political objective oina leiriba ke no haidana kuki national organization gi madugi president se PS hawkip ne ba si Manipur da pokpa masana te ba Myanmar gi monglai da poi ne ba adu gumba PS hawkip tu ga ne ba India government ka ne ba suspension of operation khut thana da bana sign tawri se adu tardi adu gumba su da yaw ba su gi kedar lising ani gi mathakta i daga leye ba ko i da su myam da yam doini kedar lising ani gi mathaktu na tawra kan da khut thalak pe ne adu upai lai tabadina khulai la kan khut han bana housing no misal yarak pa ne adu tardi makha ta rak pasne madu ekoi ki hai bana te government amo oi begi na koi tobom thok to central government na koi tobom thok to na khai seng na tobong mo ha ga de lautho adu de koi to ge habane adu de koi si ba sang ba adai du de koi aroi ba wakhai na ba wari sa ge habane madu gi aroi ba wakhai na bagi wari sa bagi matang do housing yaure hai ba sinema ngasi gi mahiroi singi mayam khak na yum da tholaga madu gi uprising ma lai sa adu na masi dai da challi ba pakhong se Manipur gi miyam na yam na mayek seng na urakan da tunglam sakki da makta ekoi ubam changi masina ekoi ne CM da unified command pi da baine ye haidul lom da uradi aro ekoi santi pam baine ye haibal lom da uradi aro adegi de akoi da smaina misal kapsalak baine haibdu ur sathar liba design se masidagi ekoi miyam mikap thokadabuni aduga Union of India nakoi na sanari ba drama do masak khangi amaram aduna nakoi masai MUSU da su tawbodo proxy war lepu kai na haise India no na sanari se nakoi na kuki ge maitai ge hana hanba sahan bani aseng badi nakoi na thoan ba proxy war ni masi proxy war je lepu haibi ge pakhong je ahan boy na warning tha bani laweba ado makha tarak pasidi Manipur gi miyam amade Manipur gi mahiroi singna kari step lorok page haibido adu ye mata bani aduga makha ta na su damakta su ko masidagi hena kansin ba akoi gi akhoi na pum ki ba idai pak se kanana bagi thabak thorap thagai du su Manipur gi miyam na adum singna ba laitana adum lorkani madugi consequences madugi punglon adu daida Manipur gi government amadi central government na Manipur gi miyam na lorka punglon da nakhoi jagoi sawi gi tanjam chala kane
ke yam nungai je leiba situation asida khoi mamang thak tu so mahairoi singna lamdam asingi apun bagi saktam se kai ba yaro hena thawai phawa thaki ba bok leikhra bane aduna hauze uzik changsalaiba mahairoi singi khongjang sida khoi gi paliba lenga asina khoi gi mahairoi sing sigi apamba amadi manipur kai dena ba khona hoda ba taragadi matung tarak pa yamna critical of situation da la aga khoi gi kena tawuni haba wafun yam nungai je ngase khoi gi studio da Lamyanba Geetchandra Khongbantabam tuna ngasi North Dialogue ki thoram se bopung fan bi gi damak tasu thagat pa phongdok chari mata sida North Windona sandok saba North Dialogue lo shinjare meng tabri ba singbu amuka hanna khrum jari